Bugün pavarionagım şuşunda evir yasay. Mana şulay salat. Blindi pişirdi indi ulanı. Azrak değişik çıklar da var. Normalna. Şöyle dip kisede. Tворожный sır. Kızıl balık. İmna şöyle dip kuya. Göresiz mi? Tamam. Bütün üstünü o yüzü pişirdi. Молодец oğlum. Давай. Tamam. Kisme. Kesip İrengene kesmiş öğrettim. Давай. Так. Молодец. Kıymak retseptini ol internetten ala. Şunu alıp pişirdi. Так. И вот так. Вот молодец. Всем приятного аппетита. Biz urazada alğaç aşıyalıyız yine kişilerin aşırız yemeğim. Ну, олар ана үзләре ашап бетерәң. Тагын пешерсәң, я без кайтышкайм ну. Oğlum нәрсә ясыйсың? Авокадо белән. Кисәм помидор, кияр һәм авокадо. Аннары тоз салам. Ага, салат ясый улым. Ага, давай. Молодец.